Mwaramutse tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 natwe tuvuge nkabo tuti olinga olingate babyange cyangwa se bavyemere byange bikunde agace akariko kose kari mu 23 bazakigarurira bazakoresha imbaraga zidasanzwe maze bakore uburyo bwose bushoboka bakoreshe imbaraga zose bafite amayeri yose bafite hanyuma nibarangiza bakoreshe umututu w'imbunda bakoreshe ibisasu bya rutura bakoreshe drone zidasanzwe nibarangiza agace bakisubize imirwano ikomeye yongeye kubera Masisi mama 23 nguni nyinshi bari gusatira mu gace kegereye Walikale bakavamo ariko nabo bagahita basirwa n'ibitero biremereye cyane za FARDC na Wazalendo nk'ubu tuvugana ibice bigana muri Rubaya baba bakoresheje ibitero bikomeye strategie z'urugamba zidasanzwe kandi baza gukoresha nanone uburyo bukomeye cyane nimba bino bitero ari Wazalendo nyirizina yabikoze nimba ari FARDC yabajemo ubagace kayegereye Rubaya Tombe karangije kujya moko ya FARDC na Wazalendo nyamara avuga Wazalendo barangije kugenzura ariko kandi none usibye utuduce bamaze kwigarurira bambuye mu 23 imirwano yahabereye muri iki cyerekezo n'imirwano y'injyana muntu uyimbaze nyigusobanure neza uburyo yagenze uburyo imirwano yatangiye n'uburyo yarangiye byose ndabikugezaho sibyo gusa agace ka Lumbishi ko muri Kivu Amajyepfo FARDC ngo yakigaruriye nyuma y'umwaka wa 23 ihirukanye FARDC ikayigarurira FARDC iravuga ko nayo yongeye gukoresha strategies zidasanzwe yo na Wazalendo Lumbishi tuvuga ngo Tombe ngo ageze amoko ya FARDC yo 23 yakinnye Rugeri irukanka aka gace iragasiga ariko izi mbaraga FARDC yakoresheje ni izabo ni intirano. Amakuru yemeza ko ari itsinda ry'abasirikare rya 45 bari baturutse mu cyerekezo kiva muri Kindu baza muri izi nzira zo muri Kivu Amajyepfo ari kunyuza gice cya ruguru ubwo ni rwata ya Mitanda basa nk'abagera muri Nyabantu basa n'abari barimo gutegura urugamba rutoroshye kandi rudasanzwe mu rwego rukomeye kugira ngo bazabashe gukora ibishoboka byose ngo borebe ko uduce twose turimo M23 batwisubiza batwigarurira none Lumbishi Tombe ndabikubwira M23 yamaganye ibikorwa by'ibitero za FARDC inashinja P5 gukorana na FARDC. P5 ni ya Faustin Kayumba Nyamwasa uyoboze afite ipeti rya generali mu ngabo z'u Rwanda za RDF ngo nabo bongeye gufatanya na FARDC batangiza ibitero bikomeye cyane kuri M23 ibisa kandi ibyo bije gute P5 abenshi bari baravuze neza yuko wenda yanarangiye abandi bati yacitse intege ivumbutse ite ijite ibyayo nibihe nyamara ku ruhande rwayo leta ya Kongo inyuze muri Kongolo barakana iza P5 bakabyita ibinyuma bakavuga yuko nta kuri kurimo na P5 bakorana izo bayivugaho atari ukuri ahubwo bigaragara neza cyane ko ari amahimzo nazo ndabikubwira sibyo gusa ndakubwira leta zimwe za Amerika yongeye kwiyaniza u Rwanda cyangwa se kwibasira u Rwanda nyuma y'ibihano baruhaye kuri zahabu cyangwa se ubutunganya zahabu bavuga ko ikiguruka muri Kongo mu buryo bw'ubusahuzi ikanyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda muri Gasabo Gold Refinery ngibi rero ngo bigaragaza neza cyane ko muri Kongo ibi gutuma urugamba rukomera ari byinshi ndabigarukaho. Yitwa James Swane n'umuyobozi wa MONUSCO muri Kongo aremeza neza ko ari ibitero bikomeje gukorwa mu ntara ya Ituri kimwe no mu Kivu Amajyaruguru kandi bangamiye ubuzima bwa civile muri Kongo. Wanyemera nkaguha ikaze maze ubundi nkaze nawe tukabijyamo turebera hamwe kamwe ku kandi kubivugwa tukareba ihatse ngihatse iki tukareba uko urugamba rwifashe kugeza amagingo aya uravyemeye genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze tene ku musozo nk'ibisanzwe ikaze kuri mwese.
maze unyemere dore ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina aho zose bitangiriye cyangwa se zakomeje kubera agaterera nzamba. Urugamba ruremereye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru i Masisi. Hariya muri kara gace ka Masisi hari amazi iminsi abiri urugamba rutoroshye. Mu minsi ashize FARDC zari bakomeje gukora ibishoboka zose ngo barebe ko bakora agatendo bakigarurira agace ka Rubaya. M23 bivuga ko yakoresha imbaraga za rutura ikabasubiza inyuma, nubwo Wazalendo avuze ko ari itegeko bakiriturutse muri chef d'état major cyangwa se état major ya Congo ribabwira yuko batagomba komeza urugamba kuri M23 bagasubira inyuma. Kuri inshuro bongeye kugaruka bavuga ko batazongera gusubizwa inyuma uko buryo bworoshye, bagiye kuzana imbatura bagabo y'ibitero kandi bagakoresha imbaraga zidasanzwe cyane kugira ngo bihanize M23. None mu buryo bwatunguye benshi bwatunguranye cyane agace kegereye Rubaya baravuga ko bakigaruriye ku rwego ruremereye cyane, kandi bikongera kugaragara cyane ko ari ibikorwa bidasanzwe bihabereye. Ibi bitero bivuga ko bizatangiye tariki 26 ku isaha y'igicamunsi, ari igikomeje ibyo bimaze iminsi n'undi kubera mu duce tugana Katoyi, uduce tugana mu nza zigana muri Rubaya mu cyerekezo cya Kinigi. Nibitse byimaze igihe kinini cyane birimo kuba, ariko ku munsi tariki 26 bihinduka icyo twakita isibaniro. Tariki 27 hamwe habatombe. Nyuma mirwano ikomeye yahuje ingabo za M23 batazira RDF. Umunsi wa gatandatu tariki 27 Kamena 26 itsinda rya Wazalendo ryo mu cyerekezo cya Paleso cyangwa se umutwe wa Paleso bigaruriye uduce tw'imijyi ya Kawele ndetse na Kanyaru mu itsinda rya Mupfunyi Kibabi mu gace ka Masisi nko mu birometero 10 gusa uvuye mu kigo cya Rubaya cyangwa se kuri centre ya Rubaya, aho bikomeza kugaragara neza cyane ko FARDC yakoresheje imbaraga zidasanzwe. Ndavuga Wazalendo nyine kuko FARDC yo ntabwo ivuga kirimo, ariko ni Wazalendo ikorana na FARDC. Maze Wazalendo bagaba igitero kuri 23 batazira RDF yari mu gice cya Kawele ndetse na Kanyaru. Utu duce mu minsi ishize M23 yagaragaje neza ko yatwisubije itwambuye Wazalendo, ariko kwa Wazalendo tariki 27 bongeye kwisubiza utwo duce byongeye guhinduka ikibazo. Benshi baribaza ati none se kandi M23 bigendekeye gute, kandi se ko yavuze ko itazongera gutakaza ku karere bigenze bite? Gutyo benshi baravyibaza. Gusa Wazalendo igaragaza neza ko aka gace akagezemo ku rwego rurasanzwe. Aya ni amashusho ngira ngo kurikire wumve neza icyo bavuga aba Wazalendo bari mu byerekezo gana ahari M23 n'uryo bavuga ko bahigaruriye. Bati Abazalendo nyirizina bati wa M23 kabisa tosha watosha. Aba M23 mu byukuri twabirukanganye adui wa M23 kabisa tosha watosha. Loja tunawatosha kabisa. Ubu rero twabirukanye yote ni kilima. Aha hose ni ku gasozi ka Runigi, Kanyaru hariya imbere. Rwose hose twakoze ibitero bikomeye. Mwakoze. Hapa kabisa tuko Kawele leo. Anga turi Kawele uyu munsi tariki 27. Le 27 juin. Tariki 27 z'ukwa gatandatu 2026. Merci à tous. Mwakoze mwese. Tosha adui. Aba ni Wazalendo bakoraga akazi gakomeye cyane, kandi bavugaga yuko bakoresheje uburyo bukomeye cyane kugira ngo birukane M23, maze bakambara imbaraga za gisirikari kugeza ubwo M23 hunze agace bakakigarurira bakaba kagahagazemo, kandi M23 ngo nta bushobozi bufite gukongera kugaruka. Iyi nkuru icyumvikana kuri bamwe bavuze ko biteye nanone kwibaza kwinshi no kwibaza byinshi uburyo FARDC na Wazalendo bongeye gutegura operation nk'ingi ushobora kuza kwisubiza tuno duce. Nyamara ariko nanone ibyo si cyo kibazo, hakibazwa ngo M23 yavuga ko yazanye abasikare badasanzwe muri kano karere. Abasikare babo bari he ku buryo Wazalendo yakongera kuvana mu birindiro zayo mu buryo bworoshye biknaka kageni? Yego nubwo tuvuze ngo mu buryo bworoshye, abari kuri tele bemeze ko kuva kuri uwo munsi tariki 27 masaha gitondo kare rwa rugamba rw'imbatura abagabo, kandi byagaragaraga neza cyane ko
Wazalendo na FARDC nabo bafitanye connection ihambaye ku buryo ngo M23 bibwiraga yuko cyangwa se bafite gahunda yo kwirukansa, ariko nayo yahagaranye imbaraga za gisirikare zihagazeho cyane, ihangana nabo kuva ku masaha y'isa moya za mugitondo kugeza hafi ku masaha y'isa 5 n'igice z'amanywa. FARDC itari yabasha gufata aka gace ka Kawele, gusa birangira bakigaruriye ku buryo bwuzuye, ndetse amakuru akanemeza ko bahise bajyana no kuri Kanyaru no bakayigarurira. Ibi bikabibonye gushimangira cyane cyane ko n'ubundi Rubaya utavuga ko ibyo bituje cyangwa se byarangiye isa ku isa wakumva ngo bitombe Rubaya, kuko nimba Wazalendo bari gushaka uburyo bakinjira muri izi nkuni, nuko ngo icyo bagambiriye gukora ari igikorwa cyo kwigarurira agace kari strategique cyane cyane mu bukungu bw'amabuye y'agaciro, cyangwa se mu buryo bwo kwigarurira aka gace karimo koruta nyinshi, karimo inzahabu, karimo cobalt nkeya, ariko koruta ikaba irimo nyinshi cyane. Ibi rero bikunye gushimangira cyane cyane uburyo M23 nayo ibona ko itagize ikikora byaza birangira agace bahita bagatakaza byihushe cyane, ndetse uko batigeze babitekereza mu minsi yashize niko bizahita bibagendekera gutakaza centre nk'iyo ngiyo. Nyamara rero aho ngaho ngungu hafi ya Rubaya n'ubundi Abazalendo ngo bahageze bigarurira uduce twawo, ndetse bigaragara neza cyane ko bakoresha inama abaturage bakimara kuyigarurira ni ku misozi ikikije Rubaya, aho uduce rwa Gasake ndetse n'igice kigana Kinwizi none ngo Abazalendo babigezemo bakagenda birukana M23, ari nako abasivili bakurikira Wazalendo ubwajyaga muri ako gace nk'uko mubabona imbere yayo, bati Wazalendo bienvenue Wazalendo, niko babifurizaga babaha ikaze nk'ako karere nk'uko mubona ku mashusho. Kandi n'amashusho yafashwe tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, mbere yuko tugera kuri munsi tariki 28 z'uku kwezi. Abazalendo bavuga bati agace twakagezemo, agace tukarimo, M23 twayirukanye. Ni inama ya mbere ya Wazalendo ikasake hafi ya Ngungu mu Rubaya, ni mu gace ka Masisi, nyuma yo kwirukana M23 kwa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Dukurikije amashusho yatanzwe, inyeshyamba zari kuba ngo zarataye, ngo inyeshyamba zataye amasasu menshi ndetse n'intwaro mu gihe cyo kuva muri aka gace kwa gisirikari. M23 gatakaza ngo Wazalendo yaje gukora icyo twakita rekipere, kwigarura ibikoresho byinshi za M23 birimo amasanduku y'amasasu menshi bagaragaje muri iyi video, ndetse bagaragaza neza cyane ko harimo uburyo bukomeye cyane bwo kwambura M23 ibikoresho byayo, ahubwo mirongo imbere ku rugamba ngo M23 yarananiwe, ibikoresho irabita yirukankizwa n'amaguru, agace Abazalendo barakigarurira. Buretse Wazalendo ni impuzamitwe y'inyeshyamba zishyize hamwe akoresheje na leta ya Congo, biyemeje kurwana na M23. Bigeze no kuvuga ko bafite imbaraga kurusha igisirikare cya FARDC mu gihe cyo kurwana muri Kivu y'Amajyepfo kwa M23 ko bigaruraga ibice bitandukanye mu na Bukavu, aho ngo aba-FARDC imwe n'imwe bangwaga mirongo imbere ku rugamba. Abazalendo baganita bana barasaho bati nimba mugiye guhunga mu dusigiye intwaro zacu z'abakongomani, turwanira ubutaka bwacu, turwanira akarere kacu, mwe mutoshe mugende agace mukavemo, twe tugisigare tukarinda umutekano. Abazalendo bagiye bahamya kenshi cyane ko muri FARDC huzemo ngabagambanye benshi batutse ku bwa Joseph Kabila Kabangwe, ari niyo mpamvu bo bemeza yuko uzari ngombwa gukomeza kurwanira ubutaka bwa Congo. None uyu munsi umutima ngo akaba kiwufite, ngibuzari kurwana mpaka bagenzuye uduce twose babonamo M23 ku rwego rukomeye cyane, cyangwa se utu duce twese turi M23 batwirukanyemo M23. Nk'ubwo nimba bavuga ko na Ngungu cyangwa se agace kegereye Rubaya bakinjiyemo, burungiye butangaza neza cyane kubwo habagiye guhinduka urugamba rw'isibano ku rwego rudasanzwe. Tugivuga ku bikorwa bya gisirikare zabaye, usibye ibyo yari Kivu y'Amajyaruguru, mu Kivu y'Amajyepfo naho urugamba rwakomeje kuba injyana muntu cyangwa se mbatura abagabo. Lumbishi, kamwe mu duce tw'ingenzi cyane two muri Kivu y'Amajyepfo twagenzurwaga na M23 nyuma yuko M23 yakambuye abasirikari ba Wazalendo mu minsi yashize. Urungu iravuga yuko none kongeye kwigarurirwa agace, kongeye kwigarurirwa n'abarwanyi ba FARDC n'agace kari munsi gato ya Burera na Bushushu uturutse muri Minova. Reka ngubwire inzira yakugezayo nani. Turuka Minova umanuke Numbi, uve Numbi umanuke mu gace ka Kani ya Pinga,
ugire Bushushu urahita umanuka Burera, numara kuva muri Burera urinjira Lumbisi, inzi kujyana mu gace ka Kijibwami cyangwa se Rusangiza, ukava muri Lumbisi winjira muri Nyambasha, kandi uvuye Nyambasha tayari winjira muri Kaseke, ukava muri Kaseke winjira muri Katana, Katana ikugeza indani muri Kavumu Centre. Rero Lumbisi agace bavuga ko ari strategique cyane, ugenzura inzira izamuka ruguru muri Burera na Kanyapinga, higaruriwe na FARDC Wazalendo. Wazalendo na FARDC kwigaruka mu gace ka Lumbisi hafi ya Ihusi, uturutse mu bice nanone by'uburengerazuba by'aka karere, bikozwe na Wazalendo ni hafi y'inzira ya Bugomanda cyangwa se agace wavuga ngo kamashyamba agana kuri Kabuzi Biega ariko mu gice cya ruguru. Abasirikali ba Wazalendo bavuye muri ibi byerekezo bagatera Lumbisi, hali strategique kuri 23 mu kurinda ibice byinshi, ngo ntabwo ari ikintu cyabaye ikintu gitunguranye cyangwa se cyoroshye, ahubwo bakoreshejwe umututu ukotumcyane w'imbunda, birangira M23 bayibujije gukomeza guhagarara muri izo ibice birangira Wazalendo bavuze ngo Olinga te muzange cyangwa se muzemere, ntabwo ibice tugomba gukomeza kwibarekera, turabibata tubibambura, maze barabitera baravyisubiza nkuko amakuru angera bivuga bati FARDC na koalition yabo bigaruye Chambombo ndetse na Lumbisi. Imirwano iri gukomeza gusatira utundi duce mu gihe abaturage bari guhungisha inka zabo batinya ka Wazalendo bazi kubita iryinyo bazirya, bati rero izi ngano kuba tuzihungisha tukazivana muri kano gace mu gihe tutari twamenya uko ibintu byifashe, kandi bitari byagaragara neza cyane uburyo baza kwitwara cyane imbere ya Wazalendo, cyane kandi nanone ku buryo Wazalendo na FARDC bagenda basenya ibyo bahusanze imbere byose, kandi bikongera kugaragara neza cyane uburyo ngo mu gihe Wazalendo babahageze ntibasange 23 bashobora gusenya byinshi. Niyo mpamvu batajya bahitamo guhungisha inka zabo n'ibindi bikoresho by'ingenzi cyane bivana muri ako gace. Amakuru rero akameza mbwira ko kuva 23 yigarurira Lumbisi nibwo bwa mbere coalition ya FARDC na Wazalendo yakongera kwigarurira mu gihe cy'umwaka n'igice bishize ako gace kabaye tombe mu 23. Bivuze ngo FARDC yakomeje guhanyanyaza ngiriwe ko yagira ko yakigarurira ariko bikanga. Kuri inshuro nkuko bitangazwe n'abanyamakuru benshi bo ku ruhande rwa Kongo, ariko no kuri hande rwa 23 bivuga ko imirwano yahabereye imirwano ikomeye cyane, ariko igasiga FARDC irwanye neza ikisubiza kano gace na Wazalendo. Rungo akaba aribo bari kwagenzura nyirizina, barimo gukurikirana buri gikorwa cyose cyakorerwa Lumbisi imiganza z'Abazalendo na FARDC. M23 igirita ibone ko ibyo bitero bikomeje kuba gatera nzamba, ihitamo kwamagana ivyo bitero za FARDC ndetse na Wazalendo, ivuga ko ari bitero bibi cyane byo kwibasira abasivile binza karengane no kwica abaturage benshi, ari bitero ngo bitarubanura cyane n'abasivile, aho ibitero biza bikaterwa ibifaru cyangwa se indege za gisirikare zikarasa. Hanyuma kandi FARDC nikore yonyine gakorana n'abatekerwa bayo barimo ngo nabo mwihuriro rya P5. Lawrence Kanyuka mu itangazo cyise ku rwego rwa X yagize ati ingabo z'impande zombi z'ubutegetsi bwa Kinshasa bona bwa Gitega zirutse gushyigikirwa n'itsinda ry'ingabo za P5 zagabye igitero kinini ku rugamba rwose ndetse no mu duce twinshi dutuwe n'abaturage benshi zigamije kwibasira abaturage nkana. Ati kuva kuwa 6 tariki 27 Kamena na 26 kuva ku isaha 12:45 kugeza ku isaha 3 za mu gitondo, ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero bikomeye uduce dutuwe cyane twa Ilundu, Bidegu na Ruhinamavi, bakoresheje indege zitagira pilote zo mu bwoko bwa Kamikaze ndetse na KT-6. Ibitero byahitanye abantu benshi kandi byatumye abaturage benshi bava mu byabo, bityo birushaho kuba bibi mu buzima busanzwe. Ahangani muri Kivu Amajyepfo mu Minembwe nizo koko amakuru yemeza ko agace ka Bidegu FARDC yakagamye ibitero biremere cyane, aho bari babonye ngo position ya 23 bari bateguye kuzamurana abasirikare benshi kujya gomba kwerekeza mu gice cya Poezi wanyuze epfo. FARDC ikoresha indege zabo za drone bagabye ibitero simusiga kuri izo position, ariko izo position ntizaba ngo zonyine ngo ziraswaho, ahubwo no mu ngo z'abasivili nkuko M23 bivuga ngo ziraswaho ibisasu byinshi bitera impfu ndetse n'ikomereka. Drone za Kamikaze na KD6 nizo zikoreshwa cyane muri kino gitero kiremereye cyane muri Kivu Amajyepfo. Mwibutse
aho muri Kivu y'Amajyepfo FARDC ivuga ati neza cyane ko yarangije kwigarura imisozi y'ingenzi kandi ko Minembwe isa niyongeye kubogamirwa ku buryo budasanzwe icyarimwe no mu gihe muri Kivu y'Amajyaruguru nabo bakomeje kwigarura uduce twinshi tugwamiye ku gice cya Rubaya. Bamwe bati FARDC ko yaba ipanuriye icyarimwe mu bice bi strategique zombi Minembwe na Rubaya. Akomeza agira ati Laurence Kanyuka, kuva kuwa gatanu itariki 26 Kamena 2026 saa 5 n'igice z'ijoro kugeza ku wa gatandatu itariki 27 Kamena 2026 ubwo handikwaga iyo nkuru, ingabo z'impande zombi z'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zirimo kugaba ibitero icyarimwe ku duce dutuwe cyane twa Luchi, Gasenyi, Nyakigano, Shayi na Gasake mu gace ka Masisi. Byanaje kuranga ibyo bitero agace ka Gasake ndetse n'agace kagana muri Rubaya ariko kazwi cyane nk'agace kari strategique, agace k'imbaraga ngungu, uduce twabaye tombe makungu ya FARDC Wazalendo. Ibitero byahitanye abaturage benshi, bikurura abantu benshi bava mu zabo ndetse binatuma amazu menshi atwikwa arasenyuka bitewe n'ibyo bitero bikomeye cyane bya FARDC. Ikindi, kuva ku wa gatanu tariki 26 Kamena 2026 saa 12 z'umugoroba izi ngabo za FARDC zongeye ibitero byakozwe mu duce dutuwe cyane ngo twabibwe Nyabikeri, Longa na Rwankeri nato duherereye mu gace ka Masisi. Ibitero byahitanye abaturage benshi, bikomeretsa abaturage benshi bandi barahunga ndetse byangiza binasahura ibicuruzwa byinshi by'abaturage cyangwa se imitungo abaturage bitewe n'uko ryari ibitero bibi cyane byibasira nkana uduce abaturage ba FARDC ba leta Kongo batuyemo aho M23 yagenzuraga. Ibi M23 ivuga ari ibikorwa bibi cyane bya FARDC byo kwibasira cyane ingo z'abasivile beje mu gihe FARDC isa nkaho yapanuye urugamba none ku mirongo yose y'imbere ku rugamba mu gihe mu minsi ishize basaga nkaho biyemeje guhagarika ibitero cyangwa se guhagarika intambara bakemera guhuza na M23 kimwe n'abandi bahuza. Niki FARDC yikanze buryo ikomeje ibitero ku mirongo y'imbere ku rugamba biracyabaye ikibazo cyane cyo kwibaza. Akomeza agira ati ibikorwa bigize by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu bikorwa nta muhwe na nyeya n'ubutegetsi bwa Kinshasa uvuga ko bushyigikiwe n'abantu bamwe na bamwe mu bagize umuryango mpuzamahanga. Laurence Kanyuka akomeza agira ati AFC 23 irahamagara abaturage ba Kongo gutanga ubuhamya kandi ishimangira ubwitange bwayo buhamye bwo gushyigikira abaturage ba civil. Irongera gushimangira icyemezo cyayo kidacogora cyo kurinda umutekano wabo no gushyiraho umupaka w'umutekano ugamije kurinda ubwicanyi bwakorwa n'ingabo z'impande zombi bango ihuriro ry'ingabo Kinshasa, FDNB, Wazalendo ngo ndetse n'ingabo za P5. Batutegetse bwa Gitega na Kinshasa. Uyu ni Rugabo Fidel na wanditse gutari rwa X ati ubutegetsi bwa Gitega na Kinshasa bwongeye gutera ibisaso muri iki gitondo kuri Ilundu, amazu menshi y'abaturage yarasenyutse. Emirede twigwaneho turamagana ibikorwa by'ubunyamaswa. Ku rundi ruhande no gukomeza ingabo zo Burundi hariho na P5 ya Kemba Nyamwasa aziga ibitero kuri twebwe ibyo avuga ko ngo bitemewe. Ingabo za P5 za Kemba Faustin Nyamwasa ubu zavugwa muri Kivu y'Amajyepfo muri hafi ya Minembwe aho ngo zigufatanya ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse na FARDC komeza kwibasira position zirimo FDNF zirimo AFC 23 ndetse na twirwaneho kandi bikanga ari ibitero bicyane bya kinyamaswa bizana imbaraga z'umurengera bisha guhitana ubuzima bw'abantu benshi. Kongo yirahakana byo korana na P5 ngo ni ibinyoma. Kongolo agaragaza uko ibi binyoma ngo byabihimbwa n'amagambo yanditse ku ruterwa rwa X ati P5 yatatungwe binyuze mu nkuru ebyiri zahanganye. Iya mbere ivuga ko ari ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yashinzwe ku nkunga ya leta ya Kabila binyuze kwa hoze ari umuyobozi w'ubutasi bwa FARDC Delphine Kahimbi. Uriko ko P5 bakivuga nkuko bivuga ariko byavugaga ko umutwe wa P5 washinzwe ku bwa Joseph Kabila Kabange ari wari utegetse Republika ya Demokarasi ya Congo. Ati cya kabiri ni inkuru ivuga ko mu by'ukuri P5 ari umushinga washyizweho n'ubutegetsi bwa Kigali ubwabwo ngo kugira ngo bwinjire kandi bukoreshe abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyakuri b'u Rwanda. Ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe imbere y'inkiko z'u Rwanda ingabo za P5 zateguriwe mu Burundi mbere yo koherezwa mu misozi miremire ya Minembwe kugira ngo bise nkaho zitegura ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya u Rwanda.
ati ubutegetsi bwa Kigali ni ubutegetsi bwa Kabila kandi bwashinze bwinjiza mu mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nka Red Tabara, FNL, bushyira mu misozi miremire ya Minembwe. Bivugwa ko ibi bikorwa byateguye mu mwaka wa 2016 binyuze mu bufatanye na hagati ya Kigali na Delphine Kahimbi. Kongolo benshi bavuga ko amagambo avuga rimwe na rimwe barimo gusebanya ndetse harimo no kwigiza nkana nubwo yegera uruhande rwa Tshisekedi. Ati Kabila yashaka guca intege uwari we wese uzamusimbura kubaka imitwe itwaje intwaro muri Burasirazuba bwa Kongo nk'igisubizo cya nyuma koroshya ihungabana ry'akarere mu gihe izindi ntego ze zitazagerwaho. Intego za Kagame zari zirimo gushyiraho urwitwazo rwo kohereza ingabo z'u Rwanda mu Minembwe ndetse muri Burasirazuba bwa Kongo, gukoresha nabi imitwe itavuga n'ubutegetsi bw'u Burundi, guca intege ubumwe bw'umuryango w'Abanyamulenge, ngo no kwagura imbaraga ze mu karere akoresheje imitwe itwaje intwaro kugira ngo akomeze gukoresha umutungo kamere w'amabuye y'agaciro yo muri Burasirazuba bwa Kongo. Niko Kongolo avyanika kandi akaba ari umwe mu babugufi cyane bwa Tshisekedi. Ati u Rwanda rwahinduye kenshi impamvu z'uko rwagize uruhare mu gisirikare mu Burasirazuba bwa Kongo, mbere na mbere rwishingikiriza ku kuba FDLR ihari, hanyuma ruvuga ko ubu rurimo kurufasha barimo gufasha kurinda abatutsi b'Abanyekongo Kongo ivangura n'ubwicanyi. Kubera ko izi mpamvu zatakaje icyizere u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo ngo nimo FCM twirwaneho, bivuga ko batangije kongera kugarura inkuru nga Pigatag ngo kugira ngo bagaragaze ko ingabo z'u Rwanda zikomeje kuba mu Minembwe no mu ngero zayo, ngo nyingo birinda ko Pigatag yazamuka igatera u Rwanda. Niko Kongolo wabyumva. Ati inkuru nshya itera ibibazo byinshi. Pigatag yashinzwe ku butegetsi bwa Joseph Kabila, nyamara ubu irakwirakwira mu Rwanda mu bwisanzure kuko Kigali itigeze ishaka kumuryoza ibyo yakoze. Ati aratembera Kigali ku bwisanzure kuko idashaka kumuryoza ibyo yakoze. Iyi nkuru inagaragaza ko abantu benshi bavuga ko ari abayobozi ba Pigatag bavuze ko uyu mutwe wari waramaze gusenywa nyuma yo koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya 2016 na 2017, mu gihe abayobozi bakuru b'u Rwanda barimo General Kabarebe bari baravuze mbere ko Pigatag yari yaraciwe burundu cyangwa se yararimbuye burundu. Niko Kongolo avuga. Komeza agira ati Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntabwo ikorana n'imitwe y'ingabo z'amahanga mu guhungabanya umutekano mu bihugu by'ibituranyi. Guverinoma ya Kongo Kinshasa ikomeje kwemeza ko intego yayo ari ukurengera ubusugire bw'igihugu, kugarura amahoro n'umutekano no gukomeza umubano mwiza n'ibihugu bituranyi. Kugaragara kw'inkuru ya Pigatag bigaragazwa nk'uburyo bwo gutanga impamvu nshya ya politike n'umutekano kugira ngo ingabo z'u Rwanda zikomeze kuba muri Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, nubwo hari ibyatangajwe mbere ko Pigatag yari yamaze gusenywa. Niko Kongolo akomeza avuga ko iyo nkuru zaba ari ikinyoma nta Pigatag. Nyamara bamwe bavuga ko baziboneye ko Pigatag yaba yaratangiye kongera kuzura umutwe ishaka gutera ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, ari no mpamvu batangiye ibitero byabo mu gice cya Minembwe. Ibi rero bikaba byagiye bivugwaho kenshi ndetse byagiye bigarukaho n'uyu munsi ikaba byongeye kugarukaho. Hanyuma Amerika yo yongeye kwihaniza u Rwanda. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga bya Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC byafatiye ibihano itsinda rishinzwa gukorana n'inyeshyamba z'M23 rishyigikiwe n'u Rwanda kugira ngo zinjize amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko mu Burasirazuba bwa Kongo bayinjiza mu Rwanda, nk'uko itangazo ryakiriwe n'ikinyamakuru ku itariki 25 ribivuga. Hanyuma nk'uko OFAC bivuga, iki cyemezo gishimangira ngo ubushake bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo gushyira mu bikorwa gahunda yo guhuza ubukungu bw'akarere gabikunye kugarura ubucuruzi n'ishoramari, kongera ubwisanzure mu miyoborere y'amabuye y'agaciro y'ingenzi, no gushyira urufatiro rw'iterambere rirambye rw'ubukungu mu karere kose muri rusange. Nk'uko OFAC bivuga, iki cyemezo gishimangira ubushake bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo gushyira mu bikorwa gahunda yo guhuza ubukungu bw'akarere igamije kwagura ubucuruzi n'ishoramari, kongera ubwisanzure mu miyoborere y'amabuye y'agaciro y'ingenzi, no gushyira urufatiro rw'iterambere rirambye ry'ubukungu mu karere kose. Nk'uko inyandiko imwe ibivuga, umutwe wa 23 wagenwe nk'umutwe witwaje intwaro na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye wakoze ibikorwa byinshi byo gutobereza uburenganzira bwa muntu kandi ukomeje guhungabanya ibikorwa zo kugarura amahoro muri Burasirazuba bwa Kongo, kugenzura no gucuruza amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko bitera imbaraga ngo mu bikorwa byawo. Ubwiza Amerika rero yagombaga kubyibasira ikabihagarika. Nk'uko inyandiko yabitangaje rero, ngo gahunda ya Amerika ni ugukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko umuntu wese ufite gahunda cyangwa ufite
uruhare mu gutera umutekano muke muri Kongo agomba kubiryozwa. Niyo mpamvu Amerika yemeye kongera gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda binyuze mu bigo bitunganya zahabu, ndetse bakavuga ko bakorana na M23. Ubwizo rero kavuga yuko atari ngombwa kubaha agahenge. Hanyuma uyu mugabo witwa James Swan avuga neza ko ibibazo bitari muri Kivu y'Amajyaruguru gusa cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, ahubwo no mu ntara ya Ituri ibibazo bikomeje kuba agatereranzamba, ngaho abantu bakomeje gupfa ku bwinshi. Imbere y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano, umuyobozi wa MONUSCO James Swan yatangaje ko abaturage 332 bishwe mu mezi 3 muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, hamwe n'ubwiyongere bw'ibitero byatewe n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane ADF. Ubuyobozi bwa Loni burasaba ko hakongerwa imbaraga mu kurinda abaturage b'abasivile kugira ngo ibi bikorwa byo kubahitana bitazakomeza kwiyongera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukurikije ibiri kuvugwa byose tugarutseho mu kanya gato gashize, ukurikije n'ibyo ubona kuri Tang, urabona twakitega iki, nize minuka twakitega ku butaka bwa Repubulika ya Kongo no mu karere kose muri rusange? Umbwire muri comment ko zumva. Ndagushimiye kuri inshuti nziza, komeze kugira byiza, ahore bigisha n'amahirwe n'ibyo nkwifurije. Shalom.